Kan long ka jing kendit ka bakrau si pai ba trai jela ba ka bani hat kalau yo ikan nam baning kong kum ka wen gi jakasor ka ba penmi ka jabo ba ka tedam ka ba jaklia na pleng gi spotli gi jakasor long kari India bro away nama ka tega nam ba ka bani hat kawan baning kong tam ka jing jabo kala pelong dang sen ya Committee on Environment COE ka jela lingba uchaman jongka bolong UMLA ka jawai ba wailat miki sela banwat ya kai phot ba tikna kat kum chairman ka te committee dang hak te blala haba kren sigilat pathai kubor loi thu baga bani hat karan ar bentah gi arjala kata siliang ka hap semegalaya ba siliang sa ka hap sa asam kumta banwan rai ko khu ki subah pren kite gi ar bentah jeng gi arjala na kaliang ka COE kan sakhot ban yemir jeng mod hapeleng gi ar kun hun jong gi arjala tang mar yo ikate kubor kala pen gedit i borok lang mat kala pelong ru yo MLA ke jirang constituency uba sustenance hotun ban lum yo kun hun ki officer ning tanat rekam sarkar haga arsaw trik kulal kon arja ofsaw haberni hat naga menta ban thau gi lan da kumnu ban wengi kite gi jing lawan mansi menta lang ha kite gi jing khot UMLA daga jing sim menta na du senior scientist Camellia State Pollution Board uba elsewhere BDO ka CNRD block umling uba Eric Dekhar wen gi he katanat pulet ka district bat kiwe de ki officer haba kran singlat pathai khubor senior scientist katanat Melia Pollution Board uba eswer long man weng ka jabo an pajnya lingba ka Council of Scientific and Industrial Research National Environmental Engineering Research Institute khnang man lap ye gir company kam gi pajba ha ki karkhana kisnong gi thau bat kiwe kat hadu ban wan rai ki jing jabo kablakta hag bobon kiliang karbana kaliang UMLA ulong badan kam gajing trelang bar ginong snong bar gitrai gar khana ban kiar na gajing thang ik plastic ba kumjuru bandan gajing jure ba kendet kensan lingba katnat pollution board kumta kumbala jutip pajba ba bani hat kadai gwen gi jaka bajlai karkhana yak bla jutip kum ka industrial area rasakhi re bobon balang baha katai kathany hagis nem badang sedin ka jur bha ka jing her ka tedem bami na kite karkhana baka jingbrat pathari marjot bajabo kanthop na du plastic bar kiwe kibla berat patharu khamtam sapot jong kawa umtro kabla khata ai ka yakhya se gibreu baka jingkho jong ha ka te kawa ka bayimat de na kani ka daw ka plong ka banon ra sandan ya ka te ka nam baka long ka weni gi jakasar ka baningkong tam ha ka jing jabo Ipat ba borok lai ka bidi news bala bani ba ka bonihat area banghat town ketika town ka ba jakletam aborok kui keri tegani ketika jing snow bat ka concern ka jungi rukum ki local representative ba ikwa ba ka pollution ha kene ki area hi kede ban duna ka ban penduna ka pollution nomor bangi dan ki ka borihat ketika industrial area naktan gidan ki business ki ba bun ki badan ha kene ki area din takatau ngi khot iki officers ngi department of fair ban yo ban ya kren ka e ka ba pelong ya ka bonihat area bakan long ka area ka bajak clear ha kene ka habrok we kari dengan kumu local representative kumu nomi khmat na kene ka constituency dengan sobat penpau seisen di sokmen bagi officers kilai ai jingmut bat ngayo eka jingpensko bat agbedai bat ka jingjak clear jong kanika bonihat town hi bro hoy but katkum ka report imla hi botong ba in blame mano kino ki source ki ba penmi ya kini tang na kano source ba penmi ya ki yang lagi industries or laman long industries so gidi we na ki contributor haban penjekle ka ya kana ka area ka jungi nangta kami ru kajing ya ajing mot kajing kren ka ba ki kajing thang ya ki plastic kajing thang ya ki jekle kaner pada ka we ni ki ba contribute ba penmi ikene ka tadem jaklia ikala malong na kabde bat ki kali ki bayaj ine ru kila malong ki ba penmi ya ki jing jaklia te nakliang jonga kumu nomi khmat nga karpat ki ya ka pollution mikla pollution control board ba kin monitor kerpang hamtam habidai bat ki industries nangtang kerpatu ya ka transport department bakin don ka checking hamtam habidai bat ki kali ba penmi ya ki tadem projeklia bat kumjuru ka jingkerpat na kaliang jongai ki pajba nong snong jong ka area ka jungi ba
Ini le akan bala ba minum thang ye kini ki plastik jeklia na ne ye ki ikinu kinu kinyut la ne ke jing thang ki jeklia ka pen long ban penmi ye kene ketem jeklia ka bala ban kata ya ka ko ke kya te ngidon kam ye ke jing trelang na du ki borsnong ngidon kam ye ke jing trelang ki pajba ngidon kam ye ke jing trelang bagi department ki ba per kenang ba nginla ban reduce la ne ban penduna ye ke jing jeklia joka kecing ceklia ke bami nak kino kino ki sos ke bapin ceklia ya ka bani hat area kata ketika jingkar pat bat kumju kumban banjur seksisen ya ka pollution control board ba inhab ban monitor kerpang bat bandon ka inspection dan ka surprise inspection ya ki industries kang ba ki factory ne kino no ki setup industries badan ha kini area nang ba kin buram bat bikin control bakin ya kat kum ki kendon ki balabu daka migla pollution control board an ba bu kano kano ka setup kino no ki industries kendon bet ki kendon ki rule na tam ta jong ki te kumu chapai ha ki por ki ba min shwa ha ki por ki bam shangi i ba ka banihat area no duk por bam shwa hi kadeka jakya jaga balung ka ba mi ba ki complain ha bade ki tadam la ne ha bade bet ki jing jaklia jong ka mariang te lada ba nakliang ke department ke ba fer ke ba de pe de kmi kamtam have de ki industries nakliang ka department lada ki kam shim kia kamut kan nangla kan ya la ban ya ban reduce le ban penuna ya katem jekle tanga ai kan pauru ke jing khuble ya kiro ba hakini ki asnem laisnem ki bale e iling ba ka cross check jongki ka ba lala ban penuna ya ka jing jekle ya ka mariang ya jing jekle hakini ke area bani Hoi ketika industri si kemdai bagi don tang harga site jong ke Meghalaya. Tinggi di ke Bonihat hi ketika border bat ke Assam. But dengi ya na ketika Shagoti sekaleng kamon ketika kahap po jong ke Assam bat ki don ki industries ki ba set up ha ka liang ke Assam. But ngimla pan ong bangin blim langin keno ba kadai tang na ke Meghalaya. Lain ngimla pan ong bangin keno ba de na ke Assam. Andai ka ban conclude he kata ban wan ka conclusion ba nakano ka sus kawan dengan try nakaliang ka pollution control board jong ka Meghalaya tingkat ka central pollution control board na try nakaliang jungki kitip khamha ke ai bakin banyo ya kanu kasus kabawan la kalong nakaliang ki industries ke na Assam la kalong na ki industries ke na Meghalaya kata mut lingba ke report ka ba maki ke siyo namar ka tum ka ba yo e ke jingkren menta kena kaliang ke ki observe na kaliang ka pollution control board Meghalaya la batai ngi ba menta ka don ki device ke ba maki ken ha pa up e ke report sakat to ke panai bangi satip i ka sus ke ba kerpang ke bawan ba penlong ya ke area banihat ba penlong ka bajaklia tam ha ko green ngim ko pollution control board ni Meghalaya State Pollution Control Board ye ka don ka identify ko ka institute khot ka Council for Science and Industrial Research National Environmental Engineering Research Institute CSIR NERI ni nakal kata base kata ka kali ko study khot source opportunity study emission inventory and source opportunity study haba kan laban identify ta kan study mi laban identify nai ka source of pollution what contribution nai ka kawan kanu percentage kawan na industry kanu percentage of this pollution air pollution batan po benhat kawan lagi vehicular mon kali kanu percentage bawan bathang nyut thangyer or kanu percentage se kawan bathang gini gi ye thang ke haba hakina from agriculture waste mot gi thum jitap or ta te bawan ki jese porya ki kali hagan ga surok mami ki pui pui kanu ka bo gede nang dikata kalau man identify na contribution different source kemudian keleng na kanu lesi kenang nang tangi lah tip kanu kadi na ka industry bong ini factory kanu contribution kanu percentage na factory pokok niki industry hani po benihat kanu beri na ka niki vehicle matlab ni ngamut niki kali mo mami terem kali kanu beri ne bathang nyut hangyer kanu bathang klau kuntangen but hakani ki study gi in page ya ka kani ka wind direction bong ba kumno ka leer ka wan nei kali se
Lese haka sistem haka nik study biglia kalong arsnem tak study kan so conclude mta bai haka sistem jum sistem mta in sayo ataka report kinang ta kin batai kin yaka lese taka leer kawan khambun direction from Assam toward Meghalaya tikla kan ban ong ba ka kadeka contribution more nang Assam side. Hindi taka leer kali nang nisha na Meghalaya khambun percentage khamlik haka sistem lese na sistem na arsnem kali khambun gi baga kaleer ka phet na Meghalaya si Assam ti kata lan conclude ba khambun ka publication kali nang niste dong tai kadang ka season ro lese per sam per ong no per year summer season lese ka kan ka clear ka phet nang ni stai nang nang tai sini lese for winter per tlang ble ka phet nang ni stai nang tai sini de hanta da kata ka da kani study am ngile so support ni laban lap ni kata